Mangga tam kena kena bro yang. Yang telah kita mangga chance mangga. Oh, yang jadi leo. Mangga yang chance mana tam kena kena. Tema sarum deh. Tim ke SGT Halam. Isamul Chom. Yang ke Saint Xavier tim ya. Player so kong ko ba? Tini ni khelan ka Agartala Halam team versus Saint Xavier team A. Naik dong tini ni khala, bro ni khala naik kena tini pula. Start enggak? Naik kena. Andi mana mas? Aisyah, Sarah, yes. Out. Let's go. Ta tundi Milan, ta tundi klub ke. Yang SGT, yang mulai tahu Halam tim song. Saya hitung lagi. Yang Saint Xavier yang yakung go, kamu kena bro. Mangga. Tan kali daki nadi. Out. Halo. Aisyah kabar. Sabsang gol duiman naik ding. Mangga yang Halam tim sang mangga. Out kita ni tahu Halam tim sang. Halo. Mangga. Corner ka. Mangga program kan kena. Bilang tak tulis sakit. Kali yang kaiba. Tam kai mana kena tahu yang SGT Halam tim sanggunai. Answer ciri lain nanya roga yang. Who is the striker? Enzo. Out. Romaya. Second ball. Tam kai mana kena yang. Saint Xavier sang yakung ngobol. Saat romannya begitu dah lah, bila tumbai apa mungkin sampai semua orang mungsat. Angkat tunyo. It's very. Oh, bora seduk kemana tuh lesu. Oh, bora seduk kemana tuh lesu. Duk maka.
Yes, it's very pleasant to witness the afternoon football match between St. Javier versus Agartala Halam. Tema sarum deh. The score level in the first half is 0-0. We could see one player advantage. Aron Doras खैर करे. Is. From medical team are requested to take care of the injured player. Apa खैर करे? Rom deh. St. James. Here we go with the play again. Masa to kisah dukung maka tahu खेला चली तंग लगन. We could see Yes, खैर करे ना. enjoy that. They have a good, nice toss there. And we could see the chance player driving Roscoe Holland. Unfortunately, the striker had to clear it, sending the ball right into the center. Jersey number 8 of St. Javier, trying to be a very good striker. He could be a very good creator, raising the legs high. Ya kong balik tisaga. Enjoy where you're supposed to be. You're playing striker, no? Nicely passed right into the corner. Maka. Inside left. Chance. Nicely handled by St. Javier. Hey, young, relax, Kari. Come on. Young, relax. Nicely passed again. Maka yang. Alam tim sang maka tam khaine kana maka chance maka. Oh, kayak boleh. Support rock. 16. Agartala halan tim sang roga ek. And here comes the celebration. Chance. Just number 15 is Alam Agartala leading with 1. Tang nai tong deh. Morwan ek rekayang. In the beginning of the first half. 2 number because he will push again. Yang St. Javier sang yak ngabol tam khaine kana ya. St. Javier. Tam khaine kana tahu halam tim sang. Alam Agartala taking the free kick of the handball and up to the ball just inside the box. Could not have a proper contact there, St. Javier's team, and have kicked the ball outside. Halam tim sang chance sang kau yang jadi halam sang. Yang telang kabur yang St. Javier sang tam khaine kana. Yang mau chance piagian. One match Sadi. We could see the St. Javier's Belayak just out of position. Let us see here, St. Javier could create a chance or not. St. Javier sang yak ngau tam khaine kana bro. Nicely passing inside the box. Serena. But it was clear out of the game, just crossing the center. Yang halam tim sang yak ngau. Jersey number 12 to Muhammad Abdullah. Maka chance maka. Not succeed. That's interesting. Out. One match take a photo. Yang St. Javier sang maka tam khaine kana yang St. Javier sang yak ngau. Yang alam Agartala sang tam khaine kana. Enjoy, release the ball. Kamu untuk maka. Yang halam tim sang maka tam khaine kana. Oh. Gol sang kam le. Yang tahu St. Javier sang tim tam khaine kana. Ari hoga. Mangka. Naga de mana kana.
Magatala tackling well and being successful so far we have seen. Half CD. Jong tong khela nai tung dei. Sapai nang na. Angel ora one man thingdi sama kena dia striker ora batai thingdi. Jersey number 7 Hala Magatala checking the ball. Hala Magatala sing yak mo. And checking the nice one. Unfortunately we have missed it. Out kita kan. Jersey number 16 trying to play another chance. Yang baru chance mana tong yang? Oh. Yang mau bola aku tong su. Hala Magatala getting the opportunity again and again. Senjibe sengtam khane kana nai tong dei. Coming out inside the playground inside the Hala Magatala leading forward with so nice position and placement. Mangga tam khane kana bro yang. Yang halam tim sama ko tam khane kana bro. Nicely placed and Hala Magatala seeking for another opportunity there. The defender had tried to clear the ball with a heading. Yang mau chance yang tong bro. Jersey number 10 waiting for the first time for Persa. Unfortunately. Oh. Mangga yang. Senjibe sung mana tong. Yes. Yang halam sung tim tam khane kana yang. Halam sung yak mo. In the goalkeeper's hand. Yes. Most of the time we Hala Magatala players, No. which means we are keeping a good. There is meant we said to camp break. Mangga chance mana tong yang tam khane kana. Yes. Out ning yo. Managed to stop it, but unfortunately could not go farther. Just ball. Mangga chance baru tam khane kana. Oh, aing serius. Yang người kesang kamu. Short pass there by Hala Magatala. Out. Tam khane kana tabuk. Halam tim song. Nice itu. Sandi press kali. Hala Magatala again with the ball. Jersey number Mangga baru tam khane kana. trying to take the ball forward. Unfortunately, he got a chance, but not a good one this time. Madu ade on me. Added one for Jadi committee member অনুরোধ করি নাই next week প্লেয়ার জেফাইজা বড় সাইনে এখন আমি তংনা কমিটি ফলকো বুখাব সো বড় বিশাল লামসুম আপনি আম কইও Mangga yang chance mana tong tam khane kana. Oh. Ajik chance mau seri mana ya, Bro? Microphone player center pass Kerawaka Hala Magatala in defender. Jersey number 6 Sanitation ball on the ground. Mangga. Ball so kita gol ke Baliano. Yang di situ kemana?
Mangga chance mangga tam khane kena yang chance mana tongo. Ana hai tam khane kena tabuk. Chance mana tongo tam khane kena. Omai chance baru kai mangla mu tahu rime ke. Chance ma purun nango. Yang AGT halam tim sang telang tongo tam khane kena bro. Meri dah. Mangga chance mangga. Box dalam gol, Martinez masih terjaga. Berarti tak kelai bola telah halang ni, nak cetak kelai pas kanya panggil dulu pas kanya box di sini. Jangan lupa kiri, pas kanya tinggi mereka. Yang telah kita mangga chance mangga. Yang jadi leo. Tam khane kena tabuk yang AGT halam sang bunai tabuk. Corner. Half time ka tabuk. Tabuk second half. Masap dapat jaga tabuk. Yang halam tim sang agrega. Yang Saint Xavier sang Rime ko 0. Naikana sawa pai Lazaron aja. Sekarang ka. These are scared of taking hair. Yang offside. Offside on the. Off tadi. Back pass like Hanila. Hasab kamu le. Kusuman Waikir mereka halam agak ini defender. Jersey number 12 Chumjak dribbles flyer nak cetak like ball main tengah pada second attack pada Saint Davis ni pada gol. Aing jadi haju. Kampai mana kena tahu Saint Davis tim bunai. Corner game man ko han hai. Tahu ka goalkeeper tahu ka goalkeeper. Free kick kena dabu. Saint Xavier tam khane kana. Saint Xavier ne kamera free kick box kana sang lena. Ashuba jese करते सासु भाई ने आना तो इस सिस्टम में आउट थ्रो पावरफुल Seluka ini bagai ball so kita baca yang box kana. That's it. Number 16 chance manda. Yeah.
Clear Kejaka. Having the corner sebelum baik substitute replacement Halam Agartalani Chance. jersey number 8 out to right they gonna replace by jersey number 20 Watch missing out to Kerala say chance right over the chance mainnya di bawah bola sampai jersey number 5 tackle kelaya bola clear kai Khanwa jersey number 6 lepas kali roll ada bola high striker Halam Agartalani Yeah. Francis, step fast. Clear. Enggak. Mangga yang chance maka. Oh. Hawi tangga. Yang boneng supporter yang. Oh iya. Chance maka yang. Đâu ek tunggu. Mangga. Pas Saimani sayang madai yang Hasan Kikrukas position counter jarak tinggi di tengah kiri chance mana tuh yang chance bersong chance maka kator subir hoju Hana em tong khane kala chance bersong yak ngobol ya yang tahu yang halam tim song yang AGT halam song yak ngobol tong khane kala dagar kate tam kai mana kena tahu free kick iya tackle sekali terang manis sebelum sama kena tim berapa gerak pilih ni dibalik tembangnya out yang luka injured player ini masuk tam betul itu kok Terus kali aja no. Ambol. Santai patah.
Overall case. Handball. Sendiri captain. Direct yang supporter of Nagana Tam Kaiman Saint Xavier song. Chip. Udah lah iri kata. Mangko ya. Saya nak tu. Yang tahu halam song tim Tam Kaiman mana berok. Lagi hai người. By second shoot the way defender clearance like a ball over the center board. Halam agak lintasan number 7. Left mobile. Now through. Place into the box and for the first attempt, gotta see this. Jersey number 5. Luka hampir attack sekali lagi. Second half. This was a movement at school level 1-1. Saint Xavier first half Sumuka akan telah halang gol Kaisar Wajis Ragunja. Ball pukulan lagi Oh, yang supporter yang belai ke cirlai. Saint Xavier sung yak ngobol tam kena. Saint Xavier is the captain going to get to Lagi. Lại là ha. Saint Xavier Saint Xavier sung yak ngo out. Ayah mangko. Yang halam tim Tam kena yang terang tonggo. Chance sama Maria dia bro. Chance. Round shot. Ada mana bagai Narza Kakaso just number 5. Makan tackle pena turun ball. Maka yang SGT halam tim song. Sebenarnya ke yang Saint Xavier song boy. Chance yang Saint Xavier song ya. Mangga yang halam tim song yak ngotam kane kana. Memang school level top round 1-1. Sini Zora posisi kiri kan kena panjang ni bang. Sukses orang di sini sampai bas. Sukses belum masang lele. Tamrom sa. Sukses belum masang lele. Satu ni nama zaman baik. Yang cirle. Kadir ka bayang. Roman bagai mukuluk ni. Tam kena yang tahu halam tim song. Box missing apa itu kan? Kalau kita terbaik lagi clearance target kah? Halam, maka telah halam chance mereka dulu. Go!
Yang ngam kan telang tam kan kana. Chance Paiti tahu khela gorom joli tongo nagana sapai ek rijak Antara Agartala halan tim sungtam kaine kana tu 5 number bonai 5 number jersey kana man bo kaham thong ne kaham thong tong robo Dromet singsu Dromet si tiebreaker penalty kick nai 1-1 dagang ke ba hangke brok tabu sapai nengar ta Agartala halan tin pai data kaisen ke sen jibiro jagani no yang kick khanerok tak buna yang Agartala halan tim sekang kick khanai yang sep khanai sen jibiro song hai phaka hai phaka apa? Oke, kena Saint Xavier songyang, tam kai mana kena? Ayo cing nerok. Yang kurang nerok aja. Aing reaction marka, naik mana yang? 1-1 ke? Tahu kick kena yang Agartala halan tim song. Second kick easy ada. Easy. Right. Apa. Kan Xavier sang pupinai naik na tam khaiman. Aing cina naik mana? Kena yang Agartala halan tim song. Tam kai mana kena? Sep khair ka kaisa Saint Xavier ni goalkeeper ki kena yang Saint Xavier song yang support kena yang mainnya ini gorom no coli tong tau tiebreaker gorom coli tong tau ki kena Agartala halan tim song tam khai mana kena Nervous. Come on. Tahu kick kena yang Saint Xavier song tam kai man nai tung deh yang supporter rok tu no ya pokok rok nanya rok ujung tini tahu kelas lagi dong yang halam tim song kelas tam kai mana kena wah yang full anjing ciri itu Set.
score level will pick up. Saint Xavier ni last tau tam khai mana kana. Goalkeeper bunai tau yang Saint Xavier sone yang support khanya rok yang bo tam khai mana kana. Pakai bro, Saint Xavier tim sang pakai. Ay, cireng naro naik mana? Saint Xavier sih, kaham tengka. Tahu next kala tong kero, ay tong deh orang pakai Saint Xavier tim agar telah halam tim bo kaham tengka. Ay pa nomor ko tie breaker pali ata, chef kasih chef khair jaka. Tahu next kala naji, kita kasih kala tong.